nkwifurije ikaze no kugubwa neza. Iyi ni Touch Radio nk'ibisanzwe. Iki ni ikiganiro Touch sobanukirwa. Tubashimira kuko mwarakanze subscribe ndetse mukaba mugiye no gukomeza kutureba ndetse no kutwumva. Tubereye hano mwebwe. Ikaze njye ikaze ndi Nigaba Valente. Uyu munsi reka nanone dusubire inyuma mu mateka turebe bimwe mu bintu by'ingenzi byagiye biyaranga. Uyu munsi turaza kugenda mu bitabo by'amateka by'abahanga, abacukumbuzi ndetse n'inzobere. Gusa uno munsi turi burebe kuri chapitre idakunze kuvugwaho mu mateka. Iyo ni iyihe? Umupira w'amaguru. Bisa nkaho ari isi yindi ifite abantu benshi, gusa yagiye ahitaruye. Rimwe na rimwe uzajya wumva mu gihe habaye nk'umukino wahuje amakipe y'ibihanyanswa cyangwa se amakipe akomeye. Aya natwe tuza afite abafana benshi bagira bati uno munsi ni umukino w'urupfu. Umukino w'urupfu ni terime cyangwa se imvugo imaze kumenyerwa ahantu henshi. Yaturutse hehe? Byatangiye bite? Imvu n'imvano. Nje ndi Nigaba Valente. Touch Radio, Touch sobanukirwa. Ikaze. Reka dukomeze kubifuriza kugubwa neza. Ubundi iyo havuzwe ibijyanye n'umukino w'urupfu, abahanga, abasesenguzi mu by'amateka twifashishije inyandiko zabo batubwira ko umukino w'urupfu wakomotse cyangwa se ufite inkomoko neza mu gihe cy'intambara ya kabiri y'isi yose, ubwo Ubudage bwa Adolf Hitler ndetse n'abanazi bageragezaga kwigarurira ibice byinshi cyane ndetse bakenda no gufata umugabane w'Uburayi. Intego yabo kwari ugufata no gutegeka isi munsi y'amahame yabo akomeye ya kinazi. Uti byagenze bite? Kuva mu mwaka w'1939 kugeza mu mwaka w'1445 nibwo intambara ya kabiri y'isi yari irimo iba. Iki gihe nibwo Ubudage mu gihe bwari burimo bugenda bufata igice kinini cy'Uburayi bwageze mu bice bya Ukraine ahahoze ari Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete. Ubwo Abadage bageraga mu mujyi wa Ukraine, aha ni muri Kiev, baje kubona ko amakipe yose y'umupira w'amaguru yari yuzuyemo abakozi, abasirikare ubwabo ndetse n'intasi z'igisirikare cya Ukraine cyangwa se Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete. Niko gufata umwanzuro bahagarika ibyari bijyanye byose na football kugira ngo hato hatazagira n'umuntu bagambanira. Uti rero iby'umukino w'urupfu byaje gute? Nyuma y'uko imyidagaduro ihagaritswe, abaturage barigunze cyane ndetse bamwe bicwa n'inzara kubera bari batunzwe n'imikino ndetse n'ibikorwa by'imyidagaduro. Ibi rero byaje gutuma imikino y'umupira w'amaguru iza gusubizwaho. Nibwo imikino, nyuma y'uko imikino isubijweho, ariko hagombaga gukinwa shampiyona yari kugihuza ibihugu Abadage bari baramaze kwigarurira mu ibyo bihe. Tubibutse ko nubwo imikino n'imyidagaduro muri Ukraine cyangwa se Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete isa nkaho isubiriyeho, bitewe nuko amakipe muri Ukraine hose yari yarasenyutse, byabaye ngombwa ko hashingwa andi makipe mashya. Umunyamakuru wari ushyigikiye Abadage, George Demistrevich, akaba yarashinze ikipe bita RUK. Iyi kipe ntiyigeze mu by'ukuri ikundwa n'abaturage bo muri kariya gace, kuko uyu munyamakuru tubonye haruguru yafatwaga nk'umugambanyi. Siwe washinze ikipe gusa, kuko ku rundi ruhande haje undi mugabo Joseph Kordik ashinga indi kipe ayita FC Star. Iyi nayo yaje kuba ikipe ikomeye cyane muri icyo gihe. Uyu mugabo
yazengurutse igihugu cyose ashaka abahoze ari abakinnyi, ndetse mu bakanyujijeho igihe cya mbere y'Abadage. Nibwo muri uko kuzenguruka icyo gihugu cye yaje gufata intyoza zose, nuko arazihuza akora iriya kipe tubonye haruguru ya kabiri, FC Star. Dore uko byagenze rero. Gusa nkomeza kukwibutsa kubwira abandi batarakanda subscribe ko bikenewe kugira ngo twese tubashe kwiyungura ubumenyi. Dore uko umukino w'urupfu watangiye. Aya makipe twabonye haruguru yaramaze gushingwa, iyashinzwe n'umunyamakuru itarigeze ikundwa. Hakaba n'indi FC Star yari yarashinzwe n'undi mugabo wahariya iwabo muri Ukraine. Yatangiye gutsindagura andi makipe yose atitaye kuko yarashyigikiwe n'Abadage. Muri rwa rugendo rwayo rwo kuyatsindagura, nibwo ku itariki 9 Kanama 1942, aha turacyari mu gihe cy'intambara ya kabiri y'isi kubaza amateka, ikipe ya FC Star yatsinze ya kipe itari ikunzwe n'abaturage mu by'ukuri ibitego bigera kuri 5-1. Si yo gusa, nubwo tubonye ko bayitsinze 5, uyu mukino ibyayikurikiye si byiza. Uyu mukino ukirangira, Abadage barabishe batiyumvisha uburyo batsindwa n'Abanya-Ukraine, bahita basaba ko umukino wasubirwamo nyuma ngo barebe ko basi Abadage bari barigaruriye ubutegetsi bashobora kwisubiza icyubahiro cyabo muri icyo gice. Nyuma y'iminsi 4 uyu mukino warongeye usubirwamo. Gusa nk'uko Abanyarwanda bivuga, ndakeka iki gihe n'Abanya-Ukraine barabivuze bati uwagukubise mu nki no mu rugaryi yakongera, cyangwa se mu itumba no mu meshyi yagutimbura. Niko byagenze. Ikipe ya FC Star yarongeye ibatsinda ibitego 5 ku bitego 3. Aka kari agasuzuguro nkeka ko Abadage na Hitler ubwe batari kubyihanganira, dore ko Abanazi bifataga nk'ubwoko bukomeye cyane bwahawe umugisha n'Imana bugomba gutegeka Uburayi ndetse n'isi yose. Ndakeka ibiri gukurikira atari byiza. Reka nkomeze kukwifuriza kugubwa neza. Ngende niga Valente. Iki ni ikiganiro Touch Sobanukirwa. Komeza udukurikire kuri YouTube ndetse n'izindi mbuga zacu, aho ujya mu ishakiro ukandika Touch Radio ugahita utubona, ugakanda subscribe ndetse ukanatureba, ugasobanukirwa ndetse n'abandi ukabibamenyesha. Komeza kugubwa neza. Nyuma y'uyu mukino wa kabiri wari usubiwemo, Abadage barongeye bica bamwe mu Banya-Ukraine benshi cyane, basiga ubuzima. Hataracaho iminsi, ya kipe twabonye irimo irazitsinda yahariya muri Ukraine, FC Star, yaje gukina undi mukino n'ikipe ya Lurk. Yari yarashinzwe na wa munyamakuru twabonye haruguru abaturage bafataga nk'aho ari umugambanyi ko akora ku ruhande rw'Abadage. Kugeza aha FC Star ntibyayiguye amahoro kuko yari ikomeje kuzitsinda. Uriya munyamakuru twabonye haruguru yahise afata umwanzuro nyuma y'igisebo no gutsindwa ibitego byinshi nawe bigera ku 8-0. Aragenda arashogoshera ajya ku Badage. Abanazi muri make bari barigarurira ako gace, ati bari abakinnyi badutsinze abenshi ni intasi, ni inyeshyamba, ni n'abasirikare bigometse ku butegetsi bwanyu.
nyuma y'ibi byanze bikunze hariweho inkurikizi zitoroshye. Igisirikare cy'Abadage cyahize abakinnyi n'abafana ba FC Star mu gihugu hose. Uwo bafashe bagahita bamurasa nta rundi rubanza, byose biturutse ku kuba yatsinze amakipe yose, harimo ayashinzwe n'Abadage ndetse n'abagambanyi b'Abanya-Ukraine bari baragiye ku ruhande rw'Abadage. Kuva mu uwo mwaka mu gihe cy'intambara ya kabiri y'isi kugeza na n'ubu, umukino wose w'inkubarujyo aho amakipe y'ibihangange yahuye, abafana, abakunzi b'ayo makipe ndetse abasesenguzi n'abanyamakuru dukunda cyane bagira bati uyu ni umukino w'urupfu. Ngayo nguko iyi yari inkomoko. Tubonye ko byose bifite inkomoko mu ntambara ya kabiri y'isi kuva mu mwaka w'1939 kugeza mu wa 1945 ubwo Adolf Hitler yatsindwaga. Mwakoze kudukurikira. Nje nari Niyigaba Valentin, iyi ni Touch Radio. Iki ni ikiganiro Touch sobanukirwa. Mukomeze gukanda subscribe, turabakunda.